Si Clota po. Orasyo Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay igpami. Aminan milaring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ang pondye. Lalapit kami keka kaniting masipita pa mangailangan mi. Aduan mi keka yung kambila na tingatan mo kami. Laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kakamateno karing dakala tao. Aduan mingeni kaya ka, ing baligdan mo kaming mitmong lugod, at yetsyat me kaya kaming makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal miking metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo laring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya kim bansami. Ipanalangin mi laring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula pabrian miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, betang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla, at ban makasawap kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana paulining masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tarya na kami, king pamagbayong lubat kabanalan. Itiaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi keko, king kagulangan mi. Nunebagkus mo kami ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan na Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Virgen de Lourdes, King Kabetikan. Lukluk tamo po. Mayapayabak po kekongan. Iabetala king kekatang panalangin kaniting misa, ing kapasalamatan ay ampang di, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Remio Mercado and family, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmol, Roger Arceo and family, Marwan and family, Chito Carreon and family, Jesus and Carmelita Duque and family, Renato and Rosalie Lapak and family, Rodelio and Rosemary Rasay and family, Jesus Jr. and Ninifa Duque and family, Shirley Duque and family, Cheryl and Abby Angeline Apostol, Eileen Capili, Nilo Nicdao, Doy Mendoza, Edward Timog, Marian Lugtu, Senaida Puno Duncan, Lenon Duncan, Ralph Roque and family. Manalangin tamo naman para king malagwang kapaldanan ng Dr. Agnes Salvador, Shoni Pineda, Elsie Dizon, Baby Pantig, Winston Chan, Zaina Lorin Hope Matito, Francis Enuela, Danilo Makapinlak, Raquel Yumol, Janet Mendoza, Catherine Leonardo, RJ Dizon, and Mr. Mahinay. Makanyan mo naman iabe talaking panalangin tamong special intention ng Janet Terrado, Arnel Terrado, Arginel Terrado, Ino Soriano, Krista Josephson, Antoinette Marihinco, Therese Sailo, Ricky Puno Duncan, Rudolph Joan Lopena and family,
Palyasigi and Sagong family, Juanito Palyasigi. Yabetala naman king panalangin tamo ding donors ning Aso Living Water Project, Mrs. Barbara Dimal, Mr. and Mrs. Nestor Galura, Emil Giao Jr., Emil Gilas Jr., Simsuangco family, Concepcion Misa, Cheryl Apostol, Presi Yumol and family, Rudy Cabalya, Eloisa Peñaranda, Zenaida Puno Duncan, Bini Josephson, Mr. and Mrs. Ricky Cura, former Mayor and Mrs. Buddy Dunca, Honorable Dennis and Yoli Pineda, Rico Carreon, O.J. Pituk, Herbert Sampang, Mr. and Mrs. Alfredo Duya, Eliarico Licup, Mr. and Mrs. Ray Daag, Peter Cook. Para king kapatag tamong mayang biye, manalangin tamo para king alanggang kapayapan, ni Pacifico Gonzales, Javier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Christopher Carreon, Erlindo Juan, Rito Ortega, Tito and Gregoria, Herminio Pineda, Jesus Corazon Palyasigi, Teofilo and Pasensia Palyasigi, Marciana and Francisco Palyasigi, Isolina Vizcaino, Caridad Pineda, at Ding Maldang Kaladwa, King Purgatorio.
King lagyo ng ipampo ng anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Dios, ating pamakyagom ng Banal na Espiritu manatili kay kayugan. At keko ang timurin. Isadya talangin rin kay katang sarili king pamakiyabe, kaniting misa, kapaminataning pamanyisita mo ka rin kay katamong kakulangan. Iagastang miyag na nagnan ing kapanisyan, aminan ko. King Diyos sa mapamakalulu at kaya kayo kapatad ing mi kasala kumbina, king pamisip pa mga mano ang pong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapuko kang nuwa na Mariang Kapilanman Virhen, karing sa blangange lampong banal, at kaya kayo kapatad, ni panalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa may upayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na katangan sa naking biye alanganga. Amen. Kamatesawanwa, kapayapang karing taong, kayang kaluguran. Ginong Diyos sa rining banwa, Diyos ipangmayupaya sa sambang pasalamatan, arangalanda ka sa sambang pasalamatan, arangalanda ka. Manalangin tamo. Oy pamingatyo banwa, ing sala ng Jesus, simbulat na ing dalumdum ning sama at kasalanan. Mayawos king salang ito, adwan ming kekang pamanantabe, iyubog mo sana ring biyemi king kekang katutuan, at ding puso mi
king kekang lugod. Iriadwan mi king kapaminatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king mimunarang libro ding ari. Inginu nga nakang Elias, lanyan miya namang laro, i Eliseo ay anak ng Safat ni Abel Mehola, anting propetang kalili mo. Mekoy ay Elias at kaibat ikit ni Eliseo, ing anak ng Safat, sasarulya king marangle. Labilang adwang Paris baka ring makauna keyo, ating kalabing adwang Paris yung sasarul. Dinala niya siping na i Elias at siklub ne kang Eliseo ing balabal na. Likwa na laring baka na at tegal ni Elias at nga na keya. Mamun ko pamo kang tatako at imako at kaybat tuhina ko keka. Pekibat ng Elias, sige, muli na ka pa, problema ito ka na ako. Inyabeli ka na lang Eliseo ring baka na, at peteno ring kaparis abaka, at linuto na yung karni, at gewa na lang panangab ding pawod. Pemiyan ng karni ka ring tao, at pengan dayti. Kay bat na nita, likwa na la, at tinuki kang Elias bilang kasahop na. Inga mano ning Ginoo. Salamat king Diyos. O Diyos ko, ingatan mo ko, uling kaya kako magsantong. King Diyos kakong sabyan, ikain kakong bukod Panginuan, na anumang mayap ingatyo kako, pigkalob mo ka na ako. Ika, Ginoo, ing bukod kong pibandyan. Inginu kakuyang purian, uling kaku babiyayang maya pakausukan, kakong kaisipan kayayang tatayran, busal naman ning kabengyan. Eke malyaring kalingwan ning Ginoo, uling parati ang atsuking siping ko, matatag ko at maugon. Inya'y puso ko masayaya at matulaya ing kakong kaladwa. Pati pami kakatawan ko panatagya. Emoy paintulot ing miras ko king kari ng dingmete. Ni emoy paintulot king dingke kang kakaluguran. Dungdungan de ing kutkutan. Ikaw, Ginoo,
ing dala na painturo king bie, kako papakit me. Siping mo at yutulang alang kapante, ing saop mo magdalang tulang alang kapupusan. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Galacia. Inyang i Kristo, gewa na katamong malaya, burina ing manatili tamong malaya. Uli nito, manatili ko sanang anting taong timawa, at eyon na ipaintulot, ing mayalipan ko pang pasibayo. Kapatad ko, antimo ing baluyo no, king katimawan, karin ko may ngayawos. Dapat eyo gagawan sangkan iti, ban pasakop kayo, king agyag ning laman. Bagus, pakikwanan yung ing lugod, yang mutos kaya kayo, king pamisusuywan yu. Pablasang ing kabilugan na batas, mumuliya king metong mong kautusan. Luguran niya ing kalupa yung tao, anti mo ing sarili yu. Dapat nung mengari kayo, karing animal, mipapanasakit at mipapamirait. Magkang ing mabilog a komunidad, yang lubos yung siran. Paintulot yung kung ing buri kong sabihan, nung ing tukyan yu, iyapin ing banal na espiritu, mirayo kayo, king nano pa mang panganib, munyedalan, king agyag ning kekong laman. Uling ing agyag ning laman, makakontra king espiritu, at ing burining espiritu, makakontra king agyag ning laman. Pauli napin ning may gitdang pamilaban ding kadwa, inya maralas eyo atutuparan, ing mayap yung kapagnasan. Nung ing espiritu ya ing kekong tukyan, ala na kayo king lalam ng upaya ning batas. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Awsan dakong kakaluguran, nga naning Ginoo. Ulinging sablang dimdam ko kangigpa ko, pepabalo ko ke kayo. Ingino manatili kay kayo, At keka antimurin, pamamasa aking maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Iniyang malapit na ingal doning pamanukyat na banwa, inari ng Jesus king Lubna, ing Marapia, Jerusalem. Pepadalayang tubod ang makauna kayo,
at deti mintala king meto nga baryo ning Samaria at sidyara ing sabla para kayo. Dapot ding tao ka rin ere tinggap uling apansingan da king papuntaya Jerusalem. Inyang ikit dayti ri Santiago at Juan ay alagad na sinabi ra kayo, ginuburi mo ing pati pa kaming api iba't banwa, ban tampusan la rete, belik danong Jesus at sebiyana na la, at sinulong la king aliwang baryo. Kabang lalakad la king dalan, ing metong lalaki sinabi na kayo, ako tukyan da ka, nukarin ka man munta. Pekibat ng Yesus kayo, dingasong gubat atin lang lungga, ating ayop atin yang sale, dapot inganak ning tao, alayang pagulunan man, ban pay nawa. Sinabi na king metong, tuki ka kanako, dapot iting lalaki sinabi na, tuki ko kay kayo, dapot paboray nyo pa mong ilibing ke itatang ko. Nga nang Yesus kaya paboren mong ding mete ikut-kut do ring karelang mete, dapot ika, tuki ka at ipanaral mo ing pamagari ng Diyos. Ing metong pang lalaki sinabi na, tuki ko kay kagino, dapot paboren mo ko pa mong makapamun karing pamilya ko. Sinabi ng Yesus kayo, ing ninumang magumpisang sarol at babalikid iya king kagulutan, no? Ay maging karapat dapat king kayarianing Diyos. Iting mayap ng balita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian keko, O Kristo. Last week po, penabilinan ko rening school directors ing pisabyande denga duwang bage ing pamitipon dareng eskwela para ketang annual meet. Atin la po kasing adwano po kasing banduang kikit para ketang sports competition, cultural competition, ang po pang academic competition, as fest meet ing aus makanita. Sinabi ko naman karela, pisabyan niya ing Congress. Ing Congress daring eskwela, at lawan nyo retang data, nitang synodality, apisabyan daring eskwela, kareng nilabasan na bulan, at magplano kayo, nung makanano yang maging synodal ing pamipalakad tamo kareng eskwela. Mag-meeting lapuan yang Tuesday. At sinabit de ka na ako yung minutes for approval. Sinabi ko karela, at bala mo, sasakyan na ko ang jeep, pero malino nung no ka rin kumunta. So, tinong detalye, ing venue, ding activities, ing parada, o tala kayong tema, ang popang parasan nga ko. Tanong parasan da rin Makanyan mo naman itang keng Congress, as first Congress, pisabyan da nung nukaringawan, nung nanolareng protocol, health protocol ay observe, o tayo pa man pekibatan itang guide question kung ako. Ang guide question is, how can our schools become synodal in its life and operations? Apakibatanin ko tangayan nung ngayon linawer ang data nga ko. So bala mo, sasakyan na kayupin, balo nung no kumunta. Ing ebanghelyo ngeni, kabaligtaran ito. Ing ebanghelyo ngeni, ing ginutamang Yesu Kristo, nga na ng Ebanghelyo,
anyang malapit na ingal doning pamanukyat na banwa, inari ng Jesus, king lubna. So, determinado ya. Yari king lubna, ing muntaya, Jerusalem. Keng ebanghelyo ng San Lucas, ing direction ning mission ning ginutang Yesu Kristo at chuking Jerusalem. Ing katuparanan ning kayang mission, yapi ning Jerusalem. Karinya mipako king krus, karine gampanan ing mission na ning pamagligtas, king meto ketawan, at pamanupad king kaburianan ning Dios. Anyapin ing pamaglakbena, ing biyena papuntaya Jerusalem. Manibatla Galilea, papuntala Jerusalem. Nungoy ning mapa, ing Galilea chuking babo, nortiyo, muntala south, king Jerusalem. Pero dumalang la Samaria. Anyapin, pepatubod siyang muntan ako kitang malapit na baryo king Samaria, isadya yung dalanan ko. Anyang mintala ring disipulos ka rin, deboring tanggapan Yesus. Uling deng Samaritano at Hudyo, elamikasundo. Wala mo po, mipapatela rin. Anyapin, uling mumuntaya Jerusalem, Hudyo lang ka rin, deboring paintulutan. Anyapin, linabas yang aliwang ruta, yung ginutang Yeso Kristo. Bala mo nung mumuntakan manibat kabetikan papunta king Guagua, dumalan ka pa Betis. Oneng, katakapad ding tao Betis. Anya dumalan tamo OG Road. So kining pamaglakbenan ng ginutamang Yesu Kristo manibat Galilea, papunta Jerusalem, adwaing gewana. King determinasyon ng mirasya Jerusalem. Ing mumuna, meninto niyang paralan king meto nga problema. Ing kakadwa, mag-set yang standard ing ginutamang Yesu Kristo king pamanuki kaya. O ining gewana, likwaning Galilea, ing comfort zone na, karinya matatanggap, ban kanita gampanan na ing kayang misyon. King pamanganap na king kayang misyon, may karanas siyang balakid, pamagkakasakit. Ingan kareng tutuki kaya tatanggapan da. Ingan kareng tao Israel tatanggapan de. Anyang tinggap ding tao Samaria, meninton yang solusyon. King balang problema ating solusyon. Kasi nung alang solusyon, alang problema. Problema nung alayang solusyon. Deng susolusyonan, deng problema. Alang problema forever. Ating dilema forever. Ating dilema na mayapya ini, mas mayapya ito, pipilinan mo ring adwang masanting nung sanong masanting kareng adwa. O maroki ini, mas maroki ito, sanong less evil. Dilema ito, problema. Ing problema at inyang solusyon. Ing problema kaya ng Ebanghelyo, peparalaing ginutamang Yesu Kristong tubod dumala niya sa Maria, manatili ang mapila na yaldo ka rin, pero tinggap. Uling tinggap, problema no kaya dumalan, ating dalan. Meninto niyang aliwang dalan. So, ing problema, dakalya posibleng solusyon. Dakalya paralan. Ing dapat tamo mong gawan, lukluk, pisabyan, linawan, nung nanuya ing pamagkakasakit, nung nanuya ing problema, at nung nanula ring posibilidad, pwede tamong gawan, king meto nga problema, adwawat long problema. Itinggewa na ng ginutamong Yesu Kristo. Nanong sasabihan na ng Ebanghelyo, belik
ing solusyon da po kasi rin nga duwang alagad, San Juan ang Popay Santiago, ay anak ng Zebedeo, pamalagyuan ng thunder, sons of thunder. Po, huling mapali labuntok. Nga raking Ginoo, eda kataburing tanggapan. Ay, intindihan niyo ko po? Ha? Ale? Hello, Mike. Ay, intindihan niya? Tatakot na po at itang microphone ka na ako. Ing solusyon dari Santiago, ang bikapadad da Santiago at Juan, tapyasan do batal den tao sa Maria. Ne? Ginoo, buri mong maus kaming api, padala kaming api, pati pa kaming api, iba't banwa, bantampusan do reting tao sa Maria. Pekibat ng Jesus, sebiyana no reng kayang disipulos. Ali, makanyan, sumulong tao. So, ing problema, amo susolusyonan, pero ing solusyon, pamanyulong iya. Neng menagit ang problema, eta mo murong. Eta mag-give up. Eta mo tatakas. Nung sumulong, manintun aliwang paralan. O iting gewa na, ning ginutamang Yesu Kristo. Ing kakadwa, ing ginutamang Yesu Kristo, king pamamuntan na o king kalausana lubmunta king Jerusalem, laus siya lub tukyani ing misyon binye na kaya ning iba, ing mumunang diling disipulo, iyapin ing ginutamang Yesu Kristo. Tikyani ing iba. At detang makiramdam kayo, abisang tugi kayo, mag-set yung standard. Nung naning expect karela, keng pamanuki kayo. Mapilan karela sinabi da, ginutok yan da ka, mano ka rin ka man munta. Loko lang painaway ni. Makasadya ka. Maski ulunan, alayang pipagkeran, yung anak ning tao. Tuloy-tuloy ni. Tugi ka kanako. Sagulin mo Ginoo. Paninayan kay pang matay-tatang ko. Ilibing ke. Nano yung standard? Mamili ka. Tugi ka kanako. Mamon ko pa mo po keng pamilya ko. Realistic po yun kasi kareng Hudyo as neng katibe ing family loyalty. Kakabud mama ko. Pero yung ginutang Yesu Kristo, ing kayang pamilya, milele ang milele. May lapad yung pamilya na. Anyang misa naman, araliyo, linapit la kaya rin alagad. Gino, atsula kita rin pamilya mo. Nino rin pamilya ko. Ninong tatang ko, ninong ima ko, ninong pinsan ko, ninong kamag-anak ko, detang makiramdam king amano na ng Ginoo at tutukyan din. Deta rin pamilya ko. So, dening ausa, no? Dening tutuki kayo, papagdesisyonan nala. Nung tuki kayo, samasan nyo. Laus kolob. O tutuki ka mo, neng conveniente ka. Neng manaway schedule. Iya akong mag-fail na ako ngayon. Kaya pamanuki ko kayo. May tamad kong gawang PowerPoint.
Sabi ko yan ako pagawang PowerPoint kenik. Siguro painaw ko pa mong PowerPoint. Ban kanito, eco-dependent keng PowerPoint kaya mapaghumili ko. Ban kanita tinyang dita ka pamigunang pasiputin mo rin lulub ideas kabang magsalita ko. Justification dito ni para ibaba yung kanakong standard asinet keng sarili ko. Pero yung Ginoo, yung standard na, yung sarili na. Yung sarili ng pamanuki, king iba. Yung sarili ng pamanganap, king kayang misyon. Single-minded, yung kayang commitment. Aliya, makatuklo, ing wananang bitis king kilub. Ing kaili ng bitis kenyang luwal. Ali, makalubyangan buong pangatao, king pamanganap na, king kayang misyon. At oining panagkat na kaya katamo, amaniwala kayo, at bisang tuki kaya. Naman po, budi ng sabihan, gawan tamongan. Atin ko kasing kaklasing luluba nangan. Ining activity ngayon ay makayabe ya, kitang organisasyon na ito makayabe ya, kitang katatagan na ito makayabe ya. Anya, bala mo yung awsan da kayong English, thinly spread ya. Resulta, alay nga sa salese. Alay nga agagampanan. Alayang maging bala mo o ining 40 na. Kayang pamanuki, kingapong Ginoo. Panalangin tamo kaniting misa, ing apakibatan tayong panagkat ning Ginoo, tuki ka kanako. Nung kanano neng tikyan, ing kayang iba, papunta Jerusalem. Adwan tamo mo naman ing grasyang makapigunam tamo, keng pormana, ning pamanukita mo kayo. Makananong paralan, nano yung pwede tamong agawa o aibulos ikiyatamong sarili para atok yan niyang masalese. Maging padre da pamilya kang responsable, sige. Maging mapaglingap kang ima, sige, samasan mo. Samasan mo. Eka tatakas, eka kukurol. Maninton kang palaging paralan, nanuyaman yung problema. Sana po, panalangin tamo mo naman, ing magbabane ing inflation, makapaninton yang maiwasan ing recession, kaya katamong bansa at mabilaw gayato, ban tuloy-tuloy ing pamagtas ning presyo kareng may aliwang panyalwan lalong-lalo na yung gasolina. Talakad tao po ngeni at ipasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Itamongan, Sasalpantaya ko king Diyos, sigpang lubos mayupaya, linalang kimbanwang poniato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugto nga ginuta mo, pengagliking upaya ning banal espiritu, mi bait kang nuwa na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete et pikut, tinipaya kring mete, king katlungal dosi nubliang mebe, pepay ta siya banwa makalukluk wananing Diyos, sigpang lubos mayupaya, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung karing mabi ang puan may nga mate. Sasalpantaya ko king banal espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad ring kasalanan, king pangasablirang mering mete, at king bie alananga. Amen. para lamo rin kay kang tubod, arapan mo, ban isadya rin kay kang panyatang Ginong Yesus, kapamilataning pangisnawaning kay kang Espiritu, agyagan mo ring tao ngeni, ban palabungan de ing kayarian mo. King balang panalangin, makibat tamong Ginoo,
datang na sa ingkayarian mo. Ulitan tayo. Ginoo, datang na saing kayarian mo. Iparala mo ring kaya kang tubod, ning kalayan, karing kampo, ring bihag kedi king yato. Karing sikulan, karing atyo sumagid, ning alambring ating suksok, inya ang aming manalangin. Ginoo, datang na saing kayarian mo. Iparala mo ring kaya kang tubod, ning lugod at lunos, karing bansang magkasakit king dalok, at kayalyan uran. Karing lugal, ding tutong malukat, busal, ding kalulo, at ngipayng burisan, inya ang aming manalangin. Ginoo, datang na saing kayarian mo. Iparala mo ring kaya kang tubod, ning kapayapan, karing kwartel, ding sundalos, pabrika ring sandato, at bodega ring balas, kuta ring rebeldi, at pribadong hukbo, inya ang aming manalangin. Ginoo, datang na saing kayarian mo. Ginoo, paralakan tubod ning kamulog, karing ekskinitang may paimburisan karing kwarturang malungkot, ding magdilidili karing lalamtete, ring may kalingwan karing kaya kaming syudad, inya ang aming manalangin. Ginoo, datang na saing kayarian mo. Ginoo, paralakang tubod ning katuliran, karing pabrikang magpasamantala, karing karelang talapagobra, karing pila ring manin tunobra, inya ang aming manalangin. Ginoo, datang na saing kayarian mo. Ginoo, paralakang mapakumbabang tubod, karing kalulo, karing sugapa na karing bawal a panulo, at kingalak karing ating sakit king isip at katawan, inya ang aming manalangin. Ginoo, datang na saing kayarian mo. Ginoo, manatili kang paralang tubod, ning maya pabalita, karing komunidad ding kaya kaming parokya, at busal ding sablang bansa ni ting yatong maleparan, inya ang aming manalangin. Ginoo, datang na saing kayarian mo. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan ding pemisa. Iyulino sana king kayarian ng maligaya rin kapatad tamong mayang unabi. Pagkalang na saning kapag nasanda ring pamisa, ipanalangin tayo king Ginoo. Ginoo, datang na saing kayarian mo. Ginoong Yesus, ala ka mang ulun, ban ipainawa yung buntok mo, emo kaya paintulutan painawa at gisingan mo, king kaya kang iglesia, ing kapagnasan palabong king kayarian mo, at ing sigasig mipasyag kaniti. Ika mabibiye at magari manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kay kapatad, baning kay kayot nga nakong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan ni saning ginuiting daon karing gamat mo. Hing kapurian po ni kaligaya ning lagyuna. Hing kasaplala tamot ning mabilog ng banal a kapulungan. Ginong Diyos, kapamilatan ding kekang sakramento, ipagkalumuke kami ingupaya ning kekang grasya. Manano na sanang iting Eukaristiya, sa upa na kaming sumuyong mitmong katapatan keko. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi, Amen. ing ginumanatili ke kayo, At keko ang timorin. yat nayoring pusoyo, Makayat na no king ginu. pasalamatan tayong ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o iba, Diyos king alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi, kapamilataning kayang krus at pamanyubling mebiye, kinabus mo kami king alang kapupulsan na kamatayan, at inaos mo kami king ligaya, aginawa kay kaming lahing pinili, suging saserdosyo, banal abalayan, balen ay iniwi. Numan ka rin papasyag nila, ring mayupaya mong dapat, uling inaos mo kami iba't king karulumduman, ban miras king sarili mong makapagmulalang sala. Uli nito, kambering sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit mi ing kekang ligaya, layon makyabe alang tuknang babiya kapurian keka, at ngaming kakanto. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayin king espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinuwaning tinape at pepasalamat siya keko, piraso ne, at binyene karing kayang disipulos, at nga no, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinuha na yung kalis, pasibayo yung pepasalamat kay ko, at binyening kalis ka rin kayong disipulos at nga no, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran la ring kasalanan, daptan nyo iti, bilang kapigaganakan kanako.
Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Iniangin gaganakan mi oy paing kamatayan at pamanyubli ng mebiya ning anak mo, daraon mi akeka iting tinapi ning biye ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka ing pepaliyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapagkumbabaming pagamwa mo, king ikaming ansalang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyatu, ban mi ganap ya king lugod kambe ng Francisco ake kaming Papa, at Florentino ake kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye at ding sablang may angon na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bielanganga, ban kayabe ng Mariing Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol ating sablang santo at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman kingalanganga. Ngini manalangin tamo mipnong kapanaligan at lugod kingib pa, karing amanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Amia Tuhan mo, isang langit lagyo, datang ke kami, ing kayayan mo, ipamintaning loob mo. Keti king yato at king banwa, ipamintaning loob mo. Ing kakanan ibiemu ke kami, kingalongeni, at ipatawad mo ke kami, ting salami kekan, anting pamamatawad mi, karing ikasala ke kami, emu ke ipay, saul king tukso, nunay kabusking maro.
Ikabos mo kami, o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manianaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarian, ating kayo-payan, ating ligaya, manggaman, king alananga. O ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ning kay kayong iglesia, at pamayapan mi ang puan bilugan agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabe sa kapilanman kay kayo. At kay ka ang timurin. Ipagit tamong yaning mikakami atong tamok king kapayapan. Diyo ang kordero ng Diyos, niyang milalako king kasalanan ng iyatu, mapalad na ring maiyaos para makisulo king apuna na ng Ginoo. O ginuyak matampang tanggap keko, dapat yag kasimyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning spiritual a pamakinabang, Jesus ko sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may git king sablang bagi, at pag nasan kuing tanggapan da ka, dapat paulinan ni ngening penandit era katanggap king sakramento, umekamo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keko, e mo pain tulot kapilan man, ing mikawani ko keko. Amen.
Manalangin tamo. Ginoo, iti sanang sakripisyo at pamakinabang, pagkaluban na keng dake, king kekang biye, at saupan na kaming miyatad king lugod mo, karing sablang sulok ning yato. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristo, ang ginumi, Amen. lulukoy po sa guli. Dakal pong salamat kareng minye, grasya, kareng milabasan Domingo, aduang Domingo, pamangan, bulaklak, pamangan po, ang po pang pamangan. Ating kaya pong aduang kabanaya bless. Datang bisang saling abiyas keng kumbinto, ating 5% discount. Dakal pong salamat. Hingga katanga pong project, final report, iarine, ing original 130 days, 72 days siyang megawa, uling ating obrang o ating parts na kailangan gawan, kalupadaretan takap. Konkreto la rin takap dapat. Unang sabi ko, etala tatakpan. So, ining summary report, itang pondong iba't king piyesta at deng donations linob from April 2 to June 25, 881, ing maging pondo tamo 1.377, ing total disbursement gastos, materials and labor, 1.353 thousand. Tintamong mitataga na 24,000, ing original budget 2.7 niya, pero uling kabang gagawan de mag-assess la rin ng engineer tamong po pang mag-obra, may katipid. Po. Pero the same high quality na ning obra at resulta. Okay? Then di po panyalita lang solar lamp. Kulang la paret ang solar lamp kitang babo. So, dakal pong salamat kang Engineer Peter Lusong, ang paparetang engineers and architects inimbita ko kanita para mika-conversation. Kaya po for profit ining project kayo ni. Anya ing oras ng engineer, pamanggulis, aldoldo, lalawen ing progress, no? Alayang professional fee. Po. At then workforce tamo, then naring mitatagan na niyang magletrato ko. Pero labilang 7 tao lang ang alos kabetikan ating masabal kaya katamong shrine. Gusto kasing ating emergency pupulay lang agad keni. At lilinisan de yung kaya katamong sampit. Po. So palakpakan tala po rin yung kaya katamong may gobro. So yarino po rin kaya katamong adwang sampit at may-ari la pauli na rin yung mag-contribute keng project din kaya katamong donors adwala pong pulo at din karelang contribution ating full report na ning project makapaskilya po kaya katamong bulletin board kitang babo. So, ore ni Reng meg-donate. Palakpakan tala naman po Reng meg-donate. Nung nga pansin nyo, yayabe tala ka rin kaya katamong intention bilang pasalamat kay contribution do. At dakal mo naman salamat kaya kayo pangadiye ing project. So, ore ni Reng ing sampit 1. Po, o yan. At o ini ing sampit 2. Kaya tayang bandang karin. Sibukan dala po niya minuran na niyang Martis, tambasi ka nauran. So mag-flowing danong. Minandara pump, metong keta, ampong metong keta.
Metong yang minandar. Kasi itang kadwa, manenaya pang, sige, itas mo pa, bayo kumandar. Po. So, balagwa, in a few minutes, may limas ing danom. Sigurado yung elumbugin alipo. Nung marakaling danom, talagang tagluskeni. Pero, nung mandar lareng pumps tamo, manatili kening danom. Lumwal ing danom, apalwal ing danom. So, nung sanang masikaning uran, nung milako yung kuryente, problema tamo. So, ing lalawen ko po ngayon, nung sali tamong generator or solar power. Lawen ko nung sanong mas efficient, mas mura, at mas lasting. May po. So, if all goes well, kenita na matudtod. Kenita na gamitan tamo. So, lawen tayo pa mo. So, arian kengeni in project, closing it with the accomplishment or the completion ng project. Tandaan tayo po, the project is a mitigation project. It mitigates in flood. It controls the flood. It does not stop the flood. Okay? So, nung ating danom, lumwal. Okay? Nung elamandar detang kaya katamong pumps, awsan daw okay, di maglimas kayo. Po. Pero so far, mag-work la karetang masikanauran. Anyang Tuesday muran, limbugit ang ketang gulot. Uling dakalauran, tinaglos. Kabukasan, ala ng danom. Kasi mamandar la rin kaya katamong pumps, ita palang sisip-sipa ng danom. So, itang danom keta, sinipsip ning lalam, sisip-sipa na ning pumps. Papalwal na. So, ita na kailangan siguro mag-install another pump keta, sip-sipa na. So, inipong kaya katamong katatalakaran, dakalya danom keng lalam. Nung kakakitso yung mantyang yan, seepage yan. Po. So, dakal pa danom. Ito, may kakadanom ya, uli na ning seepage, iba't keng lalam. Alapanguran. So, dusuldit, mandarla rin kaya katamong pumps, uling itang sibol, daragol. Po. So, kanita po siguro, ing danom keni, malwat langi, uling muntalalaw. Seepage. Ating ko pong abalo, kay kaning project kayo. Pero for now, painawa taong pa mo kayong project, lawen taong pa mo, ing effectivity na ning in-install tamong instrument para kayong kagatamong shrine. Ipangadita mo na it will be effective. Effective po rin ang sabihan, gampanane itang why it was built. No? Why it was built. To mitigate flooding. Okay. So, kempong Miyerkules, solemnidad yun, ning Piestada di San Pedro at San Pablo, alas 6, po yung kakatamong misa. Siglod kayo po para kayong panalangin king Birhen ning Lourdes. Itamongan, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatuna karing maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, kaya tulameng gewang suging santuaryo, iba't ka rin payabot mula din kay kang kasaupan, at dakal na lang masakit at kinayap, karing karel lang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, king banadwaning pamamilitan mong indo, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalub ko kay adwanan, anting kapasalamatan ka ring saop mo, panikwanan kong makitulad king kay kang kabanalan, ban misa na eldo makapakirake ko king kay kang ligaya. Amen. Ipami at yung kabanwa misang banyay lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, bipamintuan ng lub mo kaya disuli pantibanwa. Ingka kanan making aldoldo, ibm kaya kami king aldongeni, ang poni patawad mo kaya kami ding salami keka,
ting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mga mo kaya paisaw, kintukso na ni kabos mo kami king marok. Amen. Bapo Mariamit mo kaking grasya ang ginong Diyos at tsukeka, noon kakaring sablang babay at noon niya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu, Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, nginit kapilan man, manggaman king alananga. Amen. panayan kaya pa po'ing pakibat ning obispo para magmisa keni at bendisyonan ning megawa tamong project. At alay pang pakibat. Ingin naman natili kaya kayo, At kay kaan Timori, bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ing iba, ating anak, ating Espiritu Santo, Amen. ing ni sa mayarine, umekoking kapayapan. Salamat, King Diyos.